priliku bi iskoristio da se zahvalim svim učesnicima ovog turnira. Tu su ekipe iz Rotterdama, iz Holandije i ekipe iz Belgije, iz Antwerpena, Brisela, Genta. Hvala im što su nas podržali i uglavnom svi su se odazvali kome smo uputili poziv. Ekipa iz Brisela, evo zamolit ćemo njihovog predstavnika da kaže kako se osjećaju ovdje, jesu zadovoljni. Evo, prvo da mi se zahvalim zato što su se odazvali ovdje i svojim učešćem uveličali ovaj turnir. Mi čim smo pozvani na vaš poziv, mi smo odmah time zahvalni. Ciljem da gradimo te džematske, bratske odnose, da uspostavljamo red, disciplinu među džematima ovdje u dijaspori. Ja kao honorarni imam mjeseca ovoga Ramazana, ovdje u Briselu sam počastvovan što sam upoznao i vas džematlije iz Antwerpena, odnosno Anversa kako vi to već govorite. Mi dolazimo iz Bosne i Hercegovine, ovdje smo sa svih strana. Jedan je s Kosova ovdje, jedan je s Kosova, da. Većinom sve iz Tuzla, Bosne. Živince, Cazin, tamo Prijedor, Bihać, Bužin. Skupili smo se jedan humanitarni turnir za pomoć u Bosni. Kome je potrebno, to mene zato zna. Znači ne igramo za nikakve pare i tu smo da se družimo, da ima nas iz svih strana. Ima nas sa svih strana, okupili smo se tako. Ne znam šta još da kažem. Tako, pozdrav! Pozdrav svima u Bosni tamo, sve najbolje. Dobrodošao ovdje. Možete nam malo objasniti šta se dešava ovdje, tačno šta je prioritet ovoga turnira, pa da vidimo dalje šta se može sljedeću godinu popraviti i bolje uraditi. Pa ovaj turnir je općenito organizan za pomoć dobrotvorne sve djecima kojima je potrebna pomoć. Svojim putem želimo da i druge ljude potaknemo da pomažu drugim djecima kojima je pomoć potrebna. I sa ovim turnirom smo želeli da iskažemo našu solidarnost i sva sredstva koje se skupe idu u dobrotvorne sve. Dobro, možete mi reći koje ekipe sve ovdje odakle je sve došlo, kako je to sve počelo, tko je to pokrenuo i tako dalje? Pa općenito počelo je, ja mislim, dva čovjeka su bila tu za i onda je to je već poslao među druge ljude i onda su dogovorili se da to može uspjeti tada ideja. I onda smo to putem interneta, putem Facebooka i ostali skupili ljude, zvali smo iz Njemačke, iz Belgije, iz Luksemburga, odakle sve mogu doći. To je dobro, se cijela Bosna u malom Beneluxu skupila, ipak može ovo sve ostvariti kako treba. Baš mi interesuje, za koju ekipu igraš sada? Ja sad za Liljan. Za Liljan. Pred izvlačenje tombole, donacija od Semitursa, povratna karta za Bosna, Belgija, odnosno Holandija. Zavisi gdje će otići karta. Evo još par komada i počinje izvlačenje. Povratna karta za Bosnu i Hercegovinu od Semitursa. Prodano je, evo ga, od broja 1 zaključno sa brojem 74. Znači, zaključno 74. Evo ga, hajde vamo. Evo ga vamo. Kako? Evo.
Nemoj gledat vamo, okreni tamo glavu. Strpaj ruku, promiješaj, dobro izvuci jednu kartu. Evo ga. Broj je 29. Ja ga imam! Ja imam! Podjela pehara. Treće mjesto FC Elpen. Ja? Idemo dalje znači. Drugo mjesto FC Roma Brusel. Znači, ostalo nam je još prvo mjesto. FC Bosna. Svaka čast, bila je dobra. Svaka čast. Bila je dobra.